kasa your friend no Prince Kwame Aduchum ba wo ko adodo na friend Fabulous Amamu Fabulous yes sir Martin Ndesom Akoma FM so na wo kasa ye da se anopɛ sɛ wagye yen so na jese no de ne keka sɛ wo electoral area hɔ na adagye ni poso kra mrantie bi a report no ne sɛ yɛse ache obi a ɔmo susu sɛ wakɔwia Pragyia na ne nkrɔfo aba begu hɔ na kyɛ sɛ wo mo si omo nya omo na posifo wo mo ngura police station omo nyi omo abrantie no mbacho boy mu kyerɛ mu kakra exactly what happened e dey na course wo hɔ a ama videos no dey wo bi wo ha ye hwɛ enti dey na course no a ɛwɔ Sewua yo mi na me da se pa na akwanya kase a o dey ama me mfa so na menchia Sewua man na ne boso ntwuman ɛne sɛ andra na me ni fie ti me course ba me so wo hen yesi ti tiri me nyanchi mu ana me yes pastor bedu Sewua mo kwasem bedu Sewua na enya nipa na egu police station ho enyi yi na kwan wo nkura munchi mo ana say one guy be am hu no so sabe no na bajabelentment ni ni nkomo chese ni moto Pragyia ana obi abewia number hwemu na mo hu say nipa nda ba Sewua kuma chomo so ba no on be hu sa Pragyia no Oma obi amane oma nko police anko report oma nko manya hwe so nko Pragyia station ha wa oki esi de ya no motu tipo mano motu chese anya basa no moye abeya ni pamde o moto na ba moto rom da ba so mo ntimi nkofa na according to information me nya sabe maintenance from nya me hu chese sekan ne ma o mo de ba uwa ko mo nra no eno nyankopon na meda na se pa se mebu na okuru na dodo na kwa adwuma anya sare na kanje ei jamo no mo ba no e fi kan shifom na etija Exactly. Nyagro. Ana nwa mele mante ana wabi ko kan police fa na wa ho. Bo modin ya na yakopon daroma. Hu se oyi mekase biasi. But the report on say that is what we had. Say omochi the imam ranting no kogu police station on say omochi abrantie no a omo susu say wono na awia sa Pragyia de no koma police for ene imam rantie begu ho bacho no o mo so minim say bia nya sa na tie dia no question say man tenisa ba me ko nzo ba ko na odem da no odem na ye entokwa no ase wo a we na police na wa no mo de wa ba enti me wo no mo di nipa be 3 muchi nipa 3 4 ya ko kan de me ko to no na yeto kwasem che mi se ba kokora ba na ono so pra kakra ozo ma suru mudaba be wura ho ena police na wa akra fre askwa petrol mo mbebo a mo ne sa na kanye because call me nya yes John reinforcement amadi a Sewua kro no na ebrantie ne bi na se de wo kan omo se so munim ne se wo mo ma Sewua ni ebrantie bi ho kan kro no bedane. That is ni amo ana mo around ni poor friend me boys are na around they no mo kan say Sewua ni bi abrantie bi ho ka ane krono ensembesi power kronim enti sam rantie na no mo yes no if that is what we are saying say bia rantie na Sewua for kokruma no mo free hefa sam rantie na won be yes ade no o mo free hefa me ko to bi any bi kasai ebi so free kote ebi so mo free tech ene bae biso mo de akon chese man from no muni mo ana omo bae omo nyina ka Pragyia bi ebiti normal moto ebi so moto ni bi na me hu da ene bi di bae ene bi so e ka Pragyia Akoma FM 87.9 nyagro nya ede yi kra but enti I still don't get it. Say
say wombe move to that area say omo just like that. Is it that nipa na no ohye no nana eyo mo hu nipa na de na police fo ache na be hye no eyo mo hu nipa na eyo mo hu nipa na de na tell say endo ano nkasa pra mo ba sawia no say na mi di kan say na do na akwa adwuma enti ko ya say omo mba ne Pragyia foro na benya ana mo mba no omo dosu enti na ko say ne sa na tell ya so mi nua ka ho de ya ese so page menu na ye na man for ba ye na man for ba according to one because of what say omo edi kan ban na ombe yes ade nkra dodo na akoe dodo na akọ na empo omo me kokoto mo kra na na nye easy kra but na ka say nyankopon na mdana say we ni ke say yan sinura na bo police for wa ha ba so papa no mo ya de pa Oman say police for BBR say ebi oman touch police vehicle bi ana bibisa ni pa cho dabi na bibie no say enti they say ka say ni pa do say na obetima confirm e say police for timi echi wo mo ni pa 5 na young guy bi omo a ono say no oye ohun ono abobo me jeme na me mum na me moto na ya me ba and ono kan 5 as 6 yeah no no say ono mum moto na ira ni ntimo mba ho a tani we nyina bi si and you need 5 ono mo hankofo mo do me na buka mo ko e na sa Pragyia na mo kan wasem no so na eno so police for saka. In fact, me call police station na Pragyia wo de na bebre. O ma de Pragyia ba ya be konto kan de. Se police won hu se o kan hu bia na o ma de Pragyia no. Nti eno akra ba kokra ba me hanu ma wo se ono de o de drop na be si ubi na o ba ho be hwe bia. Nti ka be mo na nyima no. That e wura mu no na o kan o mo. Na ko se police won se ti ja sana ko dia skwa. Nti sa na se de on kwa skwa ho. No nko che na ti mo de mana fa. It's not Pragyia na edoso na Pragyia na nunti omo ko ho de man ko to police station go because sabra na ubusa ubia kan de ne jimbia na me kwa boy sa boy minim no bia bodi fufu so na ko fa Pragyia no na mpo no wo dwane me ba me ko to na hu se ni fa hey da yamias in fact na police for some hadwe but am I another nkomodie say what police station no bajo personnel do say na wo ho 87.9 police station no I say omo cheda ebi nti ni ba ho no ran nti we ba ho month na 2 weeks na we abasa nti we cheda hu ni padodo aye de wo but one station master bia ona on the hotel ti bia ni am ni di sa so once ya di bia free askwa na bai ti mo sheda hu ni parodo a ewo enti wuji tumu say ewo say ampanifo de o mani hwe Sewua police station no mo hwe no mo resource o mo yi na de sadia no manante kakra bra me ko commander ho askwa ko na otie na chi kakra nyankasa me nyano ni na ankasa me nyano na ankasa enti me nyano tie se ente obeba na wabere hu bibia but mo hanu no kwase mo badwuma pa simbia ba omudi achi se de ebro mo so na omo de ko askwa omo badwuma pa mo ya de enti ubetima confirm ya ma say hwadwo 87.9 oh free enwana ombefa mo ko ende me anu hu so bi afi wa na me free police station the few over things have been so man to shiri honorable about this incident that say ebia ye hu say mrantie twetwe sekan and sa na may because ho say we are there cause ho
Oh, Dabi. Because apart from say ya branch and about be wu na ye bi no pe no the said be but say ya to say kan see in there no kwasem me hu bi wa na no hu me anya me na ya dom say eni edin a omo di be wura ko ni mu no so we afọ na kata say eni edin ni sia omo a eni na kanye o sana nipa ka che me se bo mu che because everyone na kasa no ana me kasa na do na kwa adwuma bi ni fi ni ade nti no e ko ba se o mo to gu ha praga fo no so se obi ni ha wa on so mtena ya ba go ha on so mtena ana ko ma mo ba ni se ye nyane a e ba sa papa ma ki ni ko ne se do na ko na akabi okay. That's it. Nti ye be si bi actually no ye be di hu komo ansa na be kono sa station na o mo operate no station na Pragyia station na o mo operate no say na o mo dwuma de sitie o oh yeah o mo badwuma e bo kro no na me na mka Pragyia ka sa am say abofo na ye ne say o mo de nkura boni na fra ye you know ye dey amini o ma so de ni na so de ni so no e baby a abenbo yi wi imiketu basa and say and they have ni no kwasem ata amount bia me say tun sa fo nyina o mfi anu kasa mfi you but it is abonten e to so de e baby a itino dan me kan ano abo ye dase pa ye dase ma ye phone sia for some member from friend fabulous